beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari sugpat sin pengajian sing kita niyo lima bay. Waktu ini insyaallah ta'ala daing ha mga masabot na to riwayat daing ha mga kalabiyahan sin pagdikir wa Allah subhanahu wa ta'ala amuin laung ta apas pa magpataod sin amuin pagdikir sarta malangkom doon na hiniin kataan sin panghinduwa apa Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat panagnaan riwayat dengan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail. Biaita doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dengan Abu Ayyub Al-Ansari in baita sin sabd Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya isiyo-siyo in makapamung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Isisim makapamung wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malengkan tunggal isa-isa sinallahu ta'ala wa isa kutunia. Lahul mulku iban siya in tagmilik singkatan pia panjarinia. Walahul hamdu iban kaniya ingkatan kapujihan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir iban siyara in makakaos singkatan uno-uno. Apabila lang niya ingkab tangan yadto amo na in la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Piyak balik-balikan mo makahangpo biya lang niya inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya sin nakamahardika upat ginhawa dain ha anak sin Ismail. Ini riwayat dengan Imam Bukhari doon ha pag-ianun ad-da'wat. Demikian riwayat dengan Muslim doon ha tungod paparkala pagzikir. Na ini amun hisiusin mabaya long ta hinangon niya pagzikir pa Allah Ta'ala tiap-tiap makaubos siya himinang sindakan sin Allah Ta'ala atawa hauno-hauno na siya tampat manumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na inyad to madawhat niyain biya siya nakamahardika laung ta upat ginhawa
dahil nga mga panganak sin Ismail alayhi salatu wassalam. Yan. Damikian hikarua, dahil nga mga pagzikir amuin apas pa mataod. Riwayat ng kan Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu alfai alf hasanah. Diaita dun ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dengan Abdullah ibn Abi Aufa keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in makapamung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wai Tuhan mapatut sumbahun pagtag-ipunan buat malingkan tunggal isa-isa sin Allahu Ta'ala wa isakutunia insya tunggal insya samad lam yalid walam yulad di siya maganak iban di siya wala siya piyag anak. Iban wayroon sibu niya. Way sali niya. Na'law niya in kabtangan niya yadto. Bang niya yadto daraan ini siya sabot. Yaon doon halaw sin bigi jantong niya in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaunin mutaba'ah amuin murul ha aming kakahinang sindak sin Allah ta'ala pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta dun haon damikyan sabutun niyan Allah ta'ala tunggal isa-isa niya way hikarwa niya iban in siya di siya wala siya piyag anak iban di siya ini mag-anak na insya wayroon sakutun niya, wayroon sibu niya, way sabanding niya. Isulat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkab tangan niya ito. Dua nga ibu karayawan. Dua nga ibu karayawan. Amo yadto in kalaguan irhil sin Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan yaon doon in ka-ikhlas sin bigi jantong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban masiguro niya inyaon katantan simingod siya miurol halimpa sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala munayin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hidran minasyaitani yaumahu dhalika hatta yumsi wa lam yu'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalik wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah hattat anhu khataya walau kanat mithla zabadil bahar.
Demikian riwayat dengan Abu Hurairah, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isiusiu imma kapamung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wai Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala, iwan wairuun sa kutunia. Lahul mulku, iwan kania ingkatan pagmilik, iwan kania ingkatan pupujian, walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, iwan insya Allah subhanahu wa ta'ala hakatan uno makagaus, siyaray makagaus. Na bangnya hikapamong ngayon, hatiap-tiap adlaw makahanggatos balik-balikan na intimbangan niya biya siyasin amuin ini nakamahal di ka doon haon hangpo dahing ha mga ipon amuin iipon sin pagkahinya manusia, iban inihisulat kaniya hanggatos karayawan. Demikian pakpakon sin Allah subhanahu wa ta'ala dain kaniya in hanggatos kasaan kangian. Demikian in siya yaon parihara daing hapanasaw sin syaitan hawakdo sin adlaw yaon sampai amutan sin mahapun. Na wayroon makaliukan niya, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih, wayroon makaliukan niya, haamin bihadto inhainang niya sin adlaw yaon, buat malengkan illa ahadun amila aksara min dhalik, buat malengkan imakalawirakan niya, amin makapataod lawiraing hahanggatos biya sinainang niya sinadlaw yaon. Na demikian, isiusiu lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma kapamung, subhanallah, wa bihamdihi, fi yaumin mi'ata marrah, khuttat anhu khataya. Biyaita dun haon, isiusiu imma kapamung, ini mahasut si mahatinggin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kapujihan kaniya, maka hanggatos tiap-tiap ang kaadlaw na pakpakon sin Allah ta'ala ingkatan pardusahan niya, walau kanat misla jabadil bahar, misan pa ingkaaw sing kasaan na hinang niya, biya sin bukal dagat, inya tukatan puasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin haamuin ini kasaan na hinang niya. At inya biya sa kaula-ula inyaon na hinang biya pagtawbat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian riwayat hikaupat dahin ha kanjuwairiya asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, kiridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha thumma raja' ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti ala al-hal allati faraktuki alaiha. Qalat na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulta mundul yawm la wajanathunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi
wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Riwayat din kan Juwairiyah, yaridaan siya sin Allah Ta'ala, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni maog, dahin kan Juwairiyah, at niya roon habaisin, asawa niya hi Juwairiyah. Pag-ubos, nagbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maun kaniya, puas sin waktu duha, masih siya diatungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod, halilingkuran, amin kiawin siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na naglilingkod, manjariin siya yaon na ijijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na masikaulong niya, ini kiabin takaw bihaning kahalan mo, rimatong ako marikay mo, bihan din kahalan mo, wala kau napinda. Nahuulong sin Juwairiyah, bihan. Na, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakabisara ako, inagi ko. Ini, puas daing kay mo. At iniaon kiyabaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin kiyabaitaan ikan, Juwairiyah, upat kabtangan, makatubalikan, bang ini, dimbangon, biyasin amuin na kabtang mo, na magsibu yadto in amin bugat, bihan, iwan sin magkabtang kau, subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida'a nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Intimbangan niya, biya sin nakabat-bat kau, sin amuin lang ta subhanallah, iwan sin wa bihamdihi, biya sin taod sin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadto warida nafsihi, iwan sin amuin makapamong sin pagyanon rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, wazinata arshihi, iwan sin amuin lang ta lingkat sin aras niya, iwan sin taod sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, makatimbangan biya sin kaya hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asawa niya kan Juwairiyah, iwan sin amuin kaya parunguhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin upat kabtangan ini. Amuin pagsabuton, bihan tiap-tiap ini ambo kabtangan sugpat ngayon katan makatu hatiap-tiap ini adlaw yaon na inyaon katantan sa lago-lago tutong basanding ha Allah subhanahu wa ta'ala, karena imbis sa taron ha ini amuin kalabihan sin pagzikir, doon ha amuin pagpataod kaniya, salta nalangkom niya ini inamuin pagianon katan sin panghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, malangkom niya doon ha mga ini dua amin nasabot ta ini dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat dahing kan Aisyah ta bintu Sa'ad ibn Abi Waqqas at biha, at niya hi Aisyah anak hi Sa'ad ibn Abi Waqqas, babae, in nagriwayat sinadis kan Aisyah ama niya hi Sa'ad ibn Abi Waqqas,
kaya ridaan sila karuasin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya, bunnal tuod, laong hi Sa'ad bin Abi Waqqas, amuin nakasud ako madto para Rasul sallallahu alaihi nakasud maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in hambuk babae. Pag-ubos, doon hayaon kita nila ruwa sin sila Sa'ad bin Abi Waqqas iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hambuk babae nag-uulin sin amuin biya mga ini bigi-bigi yaon. Aw hasa. At walaw niya, tiniwala siya biya mga nakatanto inyad tuwat bigi ono iniulinan sa sumagawa. Maray ilong niya bang biya kato inyaon biya mga bato-bato. At niya pagtasbihan niya. At niya mag-ulin siya sinamin bato yaon. Hinang biya sa pantun tasbih. Tiap-tiap makakabtang makaminsan, nahibutang inamuin bato-bato yadto, pag-ubos yadto, ini tiap-tiap makakabtang na isab, hukan na isang bato-bato, at tawa aming bigi-bigi na sabot yadto, na inyadto, impagtawag kaniya, tasbih, habiat sindikato, ngayanan na tasbih, sa pag-usalon siya, hapag tasbih, atau hapag dikir. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hababai yaon ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hada aw afdal. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hababai yaon baitaan takalong niya sin labi maluhay kay mo daing sinaminhinang mo yan bihan at labi marayaw ring sinihinang mo yan. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama' subhanallah adada ma khalaqa fil ard subhanallah adada ma baina dhalik subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mislu dhalik walhamdulillah mislu dhalik la ilaha illallah mislu dhalik wala hawla wala quwwata illa billah mislu dhalik. Na ininhindo kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya wala na piyapahinang kaniya maghugog siya simbato yan to pababa magtipon bihan tiap-tiap magkakabtang siya sa sumagawa imbita kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw lang niya manasbi pa Allahu Ta'ala, ganapan mo imiyang kau subhanallah, ganapan mo adada ma khalaqa fis sama, biya sin taud sin napapanjari hatas sin langit. Insa kaulawla, biya kaya pagbalik-balikan in uno yan, sabab in pag-ianun subhanallah, sasanglitan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Siyanglit mo in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, biya sin taod sin tiapan jari niya hataas sin langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Demikian inyaun siang litmu inallahu subhanahu wa ta'ala biya sin taod sin tiapan jari sin Allahu ta'ala hagumi. Subhanallah adada ma baina dhalik. Iwan demikian ini siang litmuin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin taud sin napapanjari sin Allah ta'ala hautan sin langit iban sin gumi. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Demikian siang litmuin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin taud sin kata napapanjari na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari laungnya ganapan murid Tuhan tu demikian bangkau imian Allahu Akbar ganapan mu biya singkap tangannya tu ada dama khalaqa fis sama Allahu Akbar ada dama khalaqa fil ard
Allahu Akbar adada ma fil ard. Allahu Akbar adada ma baina dhalik. Allahu Akbar adada ma huwa khaliq. Lihat tu, demikian ganapanmu. Alhamdulillah, demikian sugpatan mo na isab. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Menjadi pagsuno na isabiad tulang mo, la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Lihat tuh, demikian ingkaptan kainapusan, la hawla wa la quwwata illa billah adada ma khalaqa fis sama. La hawla wa la quwwata billah. La hawla wa la quwwata illa billah adada ma fil ard. La hawla wa la quwwata adada ma baina dhalik. La hawla wa la quwwata illa billah adada ma huwa khaliq. Amo yatuin sa kaulaw lawirain sinag usal kau sin mga batu-batu atau magulin sin tasbiyaon amin yuhukut-hukutan yaon. Dari lawa na to, di mga yaon, di makasaksi kato adlaw akhirat, di makasaksi kato amo na in kiyakabtan ta iwan sin na hinangta amo in hiwal sin udyot pamaranan talong ka inyang katan tumaksi kato tingta kahinangta hindi hagumi ini dahon na to paadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian riwayat dengan Abi Umamah hadis kita unum yaribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana uharriku syafatayya faqala li bi ay syai'in tuharriku syafatayka ya Aba Umamah. Faqultu adhkurullaha ya Rasulullah. Faqala ala ukhbiruka bi aksara wa afdala min dhikrika bil laili wan nahar. Langta doon ini riwayat dengan Abi Umamah yaridaan siya sinallahu ta'ala. Kita kolongnya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akusin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiwaliwalong niya in timudko. Ubos siyag da ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya uno lang niya imbya mga piyaghiwal-hiwalan sin ikad simud mo yan ya Aba Umama. Inagi ko ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagzikir ako lang niya ya Rasulullah pa Allahu Ta'ala. Uno'y nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, ala ukhbiruka bi akthara wa afdala min dhikrika bil laili wan nahar. Uno di ka kau mabaya. Ini baitaan ko sin labi marayaw. Dahil sin pagjikir mo sin duman iwan sin adlawan. Kulto, bala ya Rasulullah. Ayo ulong niya ya Rasulullah, mabaya to dako. Na inagisin Rasulullah kaniya ala taqulu subhanallah adada ma khalaq subhanallah mil'a ma khalaq subhanallah adada ma fil ard subhanallah mil'a ma fil ardi was sama subhanallah adada ma ahsa kitabuh subhanallah
mil'a ma ahsa kitabuh. Subhanallah adada kulli syai'. Subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq. Alhamdulillah mil'a ma khalaq. Walhamdulillah adada ma fil ard. Walhamdulillah mil'a ma fil ard. Walhamdulillah adada ma ahsa kitabuh. Walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh. Walhamdulillahi adada kulla syai'. Walhamdulillahi mil'a ma kulli syai'. Amo ini piang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Umamah. Pagkasiya mga nagibali-balin timod niya yaon karena nagjijikir siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ini mga sila, mga katautay manguran. Kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tibo daon hinang, iban sinway hinang. Nagibal-hibal hadyan simod nila. Nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab nain sila, kimakawa sila, sisinguran nila, katantanday nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan nain sila tumuyo. Amuin kimita biadin tuudin, pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil aun dain kanila, mamaid, bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambahayang sindum, magad sila. Bihan. Bang aun makakita, way na pagbisara uno, magtuy, puklasan inhinang, murul madto, hamanga sila amuin miurul para Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena maksud mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihadtuin, hinang niya, wayroon, biawat dat niya rugaing bot malaingkan, in Allah Ta'ala, in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daran in pananglit niya, daran in pagsukor niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga katan amoy yaon, limabay kaniya in katan marayaw, hipagmarayaw sin ipon sin Allah Ta'ala patuhan Rabbul Alamin, ay siyo-siyo in makadawhat kaniya, tanto makadawhat sa Diyosing karayawan din nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inagig niya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Umamah, inilang ngayon hibayta ko kay mo, labi marayaw, sin amin hinang mo, ini dumadlaw habihan amin nag jizikir hadya kawihan dengan katan sin waktu. Inagi kulong niya ya Rasulullah, hindu itu daku. Na inin hindu kaniya, subhanallah adada ma khalaq. Biasing kaina amuin, ini panghindo doon haon kan, ini Aisyah bintu Sa'ad. Amuin kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-usal sin, amuin laong bigi-bigi yadto ataw laong tawatu-watu na amoy niya on tiap-tiap makaubos siya kumabtang humug siya sin batu-batu pabawa bihan. Supaya inyadto na itungon niya ang maunin taod at tawa kaya ingatan niya sa lintaod sin batu-batu iulinan niya naway na pag-itong niya sa wag kaingatan niya pilin taod. Kaya supaya kaingatan niya nakapila siya nagbat-bat singkap tangan nito. Amo nintibot nila. Amin umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan nabidda sila rin hakataan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buhi pa sila nagrida na kanilain Allah subhanahu wa ta'ala. Pausog pababai rin kanila. Namo ini. Imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilang ini pamong ya Aba Umamah. Mamungkaw subhanallah adada ma khalaq. Na sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasin taod singkatan piya panjari niya. Sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain nalangkom singkatan piya panjari niya.
sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin taod sin ini halaw man sing gumi damikyan sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ini utan sin langit iwan gumi iwan sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala haamuin taod sin nakaloon halom sing kitab niya Al-Quran mahamulya iwan sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin laung ta haamuin hisiyo-siyo in nakaurol sin taod sin sa sanglitan halauman sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin taod sin uno-uno na. Uno-uno na halauman sing ini langit iwan sin dunya. Uno-uno na. At ini kataan na sin piya panjari uno-uno na si wuda batu, buhangin, ini pasil, tumbu-tumbuhan, kataan na alaw man sing gumi ini, nakahipo alaw sing gumi, iwan sin langit na yadto damikyan. Amuin inhi ka sumuno kani ramikyan pag pamuji sin ipon. Alhamdulillahi adada ma khalaq. At iniyain pag iyanon, pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aakad iwan sin pagsukur patuhan Rabbul Alamin. Dihan, pamuji sa pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha mga katan, sin piya panjari na papanjari niya. Iwan sin katan na papanjari niya, iwan sin taod, singkatan halauman sing gumi, ataas sin langit, iwan na singkatan, amuin nakahipo sin katan laungta sasabutan karayawan halauman sin kitab mahamulya Al-Quran. Yan amuad to indeng ha mga karayaw-rayaw panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga imaapas sin taod sin amuin katanglitan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagudsi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala syukur damit yan sunayaon amuin katan sin inigaus sin Allah subhanahu wa ta'ala amindaran nila siya sabot karena inggaus sing kita bang bukon Allah ta'ala nagdihil wayron gausta ingkatan unong-unong yari kato inireng hatuhan Rabbul Alamin suway na to hadya ini ipagkabtang im mga nasabot ini katantan karena inyan daing hapar sa wawansin amuin timindog kita nakatindog kita buntol marayaw hunatin pamarananta doon hayan na bukon hadya subay aon ka na naman tamasakit ang pakita makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan labi-luba na to, bang kita malasig, subay kita daran nanumtum harap kaniya. Bukon subay na kita malamang pakita manumtum. Di, subay in labi mataod, masabot ta harap kaniya, hawak to kita malasig. Bihan. Nabihad to. Mga sila amuin, dihilan sin Allah ta'ala kalamma, inyan kamaumuhan hangkan siya dihilan kalamma bang sila matan bariman pa Allah ta'ala kalubahain sila aun waktu nalupa sila patuhan at sabab yato makabawi sila bang sila lumamma sabab dumaran sila manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yato imya mga pangadyan tawak dun insyaAllah masing-masing kita niyo roon haamin modo na to ini sampai rin din na inabutan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala mangubaid na ako kanyang kataan hawak to ini ako qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.